Siya imana judanti dan pareho mangginaidza para esti na tsotso pago lalo kinabiawagang si Dave nagawa niya. Ni Tautaw Sakman Loko este. Otro si Domingo Kauka. Señor. Domingo. 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 Y otro na Tautaw Sakman ni Esti Funenina si Tony Ritter. Tony. Otro na ayudante dyan para Tautaw Sakman Lokwe. Dangkulus din ajudunya to di tempo bini si Mr. Paul Sablon. Dyan un makhana esti na Tautaw. Dahon na biwagang ulo si Senyor